ассалому алайкум ҳамватанони арҷуманд. бо пешниҳоди нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ шуморо бо хабарҳои ҷиноятӣ ва натиҷаҳои фаъолияти кормандони милитсия шинос менамоем. бо шумо ҳастам мо рухсор таваллузода. дар мусофират дасти тама дароз намудан нисбати ҳамватани хеш ва бо роҳи таҳдиду латукуб маблағҳои бо машаққат ҷамъ овардаи ӯро аз они худ намудан нишонаи ноҷавонмардӣ ва бевиҷдонию беинсофист. дар натиҷаи доир намудани чорабинҳои мақсаднок ва ҳамкорӣ бо субъектони хориҷии кормандони вазорати корҳои дохилӣ як гурӯҳи ҷинояткорро ки дар ҳудуди Федератсияи Россия ҳамватанони худ яъне шаҳрвандони Тоҷикистонро мавриди ғорат қарор доданд, дастгир ва ба ҷавобгарӣ ҷалб намуданд. гузориши подполковники милитсия Нусратулло Маҳмадзода дар ин хусус. муҳоҷирати меҳнатӣ равандест ки новобаста аст чигунагии механизм ё шакли давлатдорӣ дар тамоми кишварҳои олам ба мушоҳида мерасад. чун дигар шаҳрвандони мамлакатҳои гуногуни олам шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамчун муҳоҷири меҳнатӣ дар ини он кишвари хориҷ фаъолияти меҳнатӣ доранд. барои ҳамдилию иттиҳод, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва муаррифии фарҳангу анъанаҳои миллат, ҳамватанони мо дар хориҷ аз кишвар новобаста аз фаъолияти сафорату консулгарӣ ҷамъиятҳои худро дошта бо амалҳои созанда дар байни дигар халқу миллат ва мамлакатҳо эътибори миллати тоҷикро афзун карда истоданд. вале мутаассифона дар радифи пешрафту муносибатҳои неки байналмилалӣ боз ҳастанд тоифае ки агарчи зода ва шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистонанд, дар кишварҳои хориҷ гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятиро ташкил карда ба фаъолияти бонизом ва рӯзгори муҳоҷирони меҳнатии тоҷик таҳдиду хатарҳо эҷод карда нисбати ҳамватанони худ ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнинро содир карда истоданд. дар асоси ахбороти оперативӣ ва амалисозии чорабинҳои оперативӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти Федератсияи Россия, кормандони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти як гурӯҳи муташаккили ҷиноятиро ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон буданд ва дар қаламраи Федератсияи Россия фаъолияти ҷинояткорона доштанд муайян ва дастгир намуданд. инҳо шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбари гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ Худойқулов Алиҷон Давлатович санаи таваллудаш 23 апрели соли 1987 зода ва сокини ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон Қориев Бобоқул Тоҳирович бо тахаллуси қорӣ санаи таваллудаш 5 майи соли 1991 сокини деҳаи Навобод ҷамоати деҳоти ифтихори ноҳияи Абдураҳмони ҷомии вилояти Хатлон қаблан 3 маротиба барои содир кардани ҷинояти авбошӣ бо моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шуда дар Федератсияи Россия бошад барои содир кардани ҷинояти ғоратгарӣ бо моддаи 161 кодекси ҷиноятии Федератсияи Россия суд шудааст. Қулматов Сафарали Амонқулович бо тахаллуси бензин яъне зуд оташгиранда санаи таваллудаш 18 ноябри соли 1986 сокини деҳаи Парчасой ҷамоати деҳоти обшорони ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон ӯ низ пеш барои содир кардани ҷинояти махсусан вазнин одамкушӣ дар қаламраи ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар Федератсияи Россия барои содир кардани ҷинояти ғоратгарӣ суд шудааст. Забирзода Комронҷони Баҳрулло соли таваллудаш 1998 сокини деҳаи Лангари шаҳри Ҳисор дар ҳудуди шаҳрҳои Федератсияи Россия ба хусус шаҳри Москва гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ созмон дода ба содир намудани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин аз қабили ғоратгарӣ, роҳзанӣ, тамаҷҷӯӣ машғул гаштанд. аз нишондоди дастгиршудагон бармеояд ки ин гурӯҳи муташаккили ҷиноятпеша дар ҳудуди Федератсияи Россия бевосита шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди ғорат қарор дода аз онҳо аз 100 000 то 2 миллион рубли русӣ тасарруф карданд. илова бар ин тибқи нишондоди дастгиршудагон ин гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ ба муомилоти ғайриқонунӣ воситаи нашадор низ машғул буданд. гумонбарон гӯё дар ҳудуди Федератсияи Россия дар ини он ширкатҳои сохтмонӣ фаъолияти меҳнатӣ мекарданд. аммо асли воқеият дигар аст. бо тапонча, олотҳои сахту сард ва корд мусаллаҳ дар иншоотҳое ки шаҳрвандони тоҷик фаъолият мекарданд суроғаи онҳоро гирифта сипас аз пай ғоратгарию роҳзании муҳоҷирони меҳнатии тоҷик мешуданд. ин гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ барои аз худ чеҳраи ҷиноятӣ сохтан барои таҳдиду даҳшатафканӣ ришҳои дарозу бетартиб гузошта бо як бераҳмии махсус муҳоҷирони меҳнатии тоҷикро мавриди латукуб қарор дода бо таҳдиди ба ҳалокат расонидан
ҳар кадоمیро ӯҳдадор мекарданд ки моҳи барои роҳбари гурӯҳи ҷиноятпеша ва аъзоёни он маблағи муайян диҳанд. мо мебурдем ҳами соҳибкоротон мебурдем мошинда бор мекардем лес мебурдем гуражат мекардем мезадем мегуфтем ҳамо қапул биёр намиёре мекишем буд мақсад теға нишон медодем бабоё метарсидан меовардан суммора мода медодан ба ҳамроҳи бобоқулов ҷумабек пакиличка қори али ҷамшед инами каро қатӣ ма мақсад машғул будем мезадем гуражатш мекардем мекуштем наёварем мекушумта мегуфтем меовард пул. ма Амонов Абдураҳмон мара чанд гурӯҳи мардуми худмон дар Россия қапида пул требут кардагиян мақсад ки як-ду таша метавонам номша бигирам Али Ҷума бо Сафар мақсад ки мара бурда пул требут кардагиян як бор не 3 бор бурдагиян як бор 55,000 рубле ма гиртагиян як бор 38,000 рубле ма гиртагиян як бор 50,000 сомон ма гиртагиян бо ҳамон воситае ки дар дастшон кор дан пистолетан таҳдид мекунанд я дар байн я лес мебаранд мегӯянд ки мо ҳамиҷа туро гур мекунем мекишем дари ото очад намедонанд ба ҳар тараф метарсонанд мақсад ба ҳар тараф ҳар чи мегӯянд ма ки яка тарсидум ё ки намефаҳмам худам ма буровардам ҳамон пулома додам лиш биҷонма халос кунам не ки 3 бор рӯи ҳам ҳамихелӣ шидагиай охирон пули калон айма гирифтагиям 50,000 сомонӣ гирифтагиян айма. ман дар вақти Москва буданам дар 2022 ба ҳамроҳи Сафар ҳамсои Сафарро гирифта рафта ҷангалда ба зӯроварӣ тарсонда 150,000 сумша гирифтем. мо ба Сафар ба рафиқи дигарам аз шаҳри Дағистон ба ҳами кода машғул будем ба зӯроварӣ ба тарсондан пул мегирифтем. من ساکن نویه یاوان حسن غروزی‌کور هستم. در فدراسیون روسیه دکان سودا داشتم. سحر از تاگیدم 3 شخص مرا گرفت در طرف جنگل بود. از من 3 میلیون روبل طلب کرد. پیستولیت موندن میکشیم مقصد 3 میلیون نتیر گفته تهدید کردن. من با آنها 1 میلیون روبل دادم. و باید مرا آزاد کردن. چنین کردارهای خطرناک جنایتی را این گروه متشکل جنایتی در موضع‌های پنهان بیش از جنگل و حجره‌های با اجاره گرفته‌شان عملی می‌کردند. تعجب آورش این است که این جنایت‌پیشگان نه تنها هموطنان بلکه همسایه‌های خود را با تأثیر نمایندگان دیگر ملت‌ها به گرو گرفته ولی خود را غمخوار و پشتیبان وانمود کرده در رها کردن مهاجران مهنتی به صفت میانه‌رو عمل میکردند. در بعضی مومنت‌های میشد که مثلا ما میگرفتیم آدم‌ها را مثلا میقبیدیم به طرز گروگان به طرز زلاژنیک چیزی که میگن میبردیم یک آبش همه کسا کوارتیر سیمت کرده با مدت یک روز تا یک نیم دو روز مثلا میقبیدیم شونا با مقدار معین پول میگرفتیم بعد جوابشون میدادیم ما پولا بین خود تقسیم میکردیم. اما یک مومنت دیگه بود که یک همسایه با همسایه دیگه هر ساکن شهر یاوان با هم دیگر مثلا قرض که دیگری با مقدار مثلا 100,000 روبل قرض گرفته با ما مراجعت کرد ابرسی کرد که پول ما را گیرین همین مقدار معینی حقیقتا نگیرین. ما رفتیم با مثلا با واسطه شکنجه ظلم تهدید 100,000 قرض را گرفتیم با سر همون 100,000 مثلا 3 نفر ما 14,000 برآورده پول داد. من одинаи Фидратилла аз ноҳияи Ёвон дар Москва кор мекардам. 3 нафар бад омадан, яташ Али ном дорам. Бурдам ба лес. Корча бировардан, мекушум ихе мекунам 80,000 рубле бурор. Ман надоштам дар кисаома кофт. ма ҳамсоямона Одил, Сафарбек, бачаи Мурзоҳукум, Илҳом бачаи Надра по кличка Тони меган ҳамора ба ҳамроҳи Қориев Ҷумабек, Али Риш, Ҷамшеди Дароз рафтем бурдем пушти заправка бари лесда дуруни лесда 800,000 пул гуфтем 800,000 рубле российский хай задемуш хай тема кардем мақсад ҳамора 800,000 рубл гуфтем ва ма гуфтем ки хайрии хотири май ҳамсоя май ҳамқишлоқомона 800,000 надора гуфтем 150,000 рублешона гирифта ҷавобшон додам рафт. маннонов муҳаммаҷон бобо калонович соли таваллудаш 1971
ساکن ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان با تغییر سیمای ظاهری، گذاشتن ریشی به ترتیب خود را خطرناک و تهدید آور وانمود کرده در اطراف خود یک چیکه دیگر جنایتی را تشکیل کرده برای حل نمودن بحث‌های قرضی در بین مهاجران مهنتی داخل کرده. همچون مشزور از دو جانب چی قرض دهنده و قرض گرفته مبلغ کلان پولی طمع کرده می گرفته است. من منونوف محمد جان بابا کلانویچ از ناحیه عبدالرحمن جامی. کار ما در جایی که یک برادر سومش نمیتیم که دتش میکنن، ما در حال میریم مسئله را حل میکنیم، سومش نمیگیریم میتیم. ما وقتی که در وقت ایرزبار قدیما استریش نزاکت میکردن، ما 6-7 نفر جمع میشیدیم برادر وقتی، همه آنها من اطاعت میکردن، گوش میکردن. یک جای میرفتیم با هم میشیشتیم، مشوره میکردیم، اونا فقط گوش میکردن، من گپ میزدم. ریش من در روسیه دراز بود، ریش دراز خطی سیمایی بلند داشته، نفوذش بلند بود، ریش بلند خطی اونها میدیدن، برای اونها یک دهشت بود. در حال با ما مشوره انسانانه، آدابانه، ملائمانه معامله میکردن، میگفتن بسیار وش کریمینال نبودید، بودیم شخص زیست پریما زیست رشد پاپروسی. در حال میدیدیم که همون جبر دیدره گپ میزدیم که کارتتا پریداوات که زبربانک پریداوات میکنن، در حال سوما میگذراندن. اعضای این گروه متشکل جنایتی میپنداشتند که در کشور خارج به راهزنی و غارتگری، تمجوی برای ارعاب، شانتاژ هموطنان خود را زیر اطاعت خود درآورده با راه جنایت فراغت خواهند کرد. چون از کردارهای جنایتی این گروه متشکل جنایت پیشه مقامات جمهوری تاجیکستان آگاه گردیده به فعالیت این جنایتکاران نقطه مستحکم گذاشت. شاید نفران دیگری مورد شکنجه، تهدید و آزار این گروه متشکل جنایتی قرار گرفته باشند، می توانند به وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان مراجعت نمایند. در بیشترین مورد نفران جنایت پیشه و یا آنهایی که در خارج کشورند نسبت هموطنان خود یا دیگر شهروندان قصد صادر کردن جنایت دارند، می اندیشند که جنایت صادر کرده به جزا میمانند، ولی این گونه نبود و نیست. جنایتکار دیر یا زود به جزای جنایتی جلب می گردد. با توجه شهروندان جمهوری تاجیکستان برای معین و دستگیر کردن دیگر اعضایان این گروه متشکل جنایتی چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی ادامه دارد. با توجه شهروندان جمهوری تاجیکستان رسانیده می شود که اگرچه دلیل‌های در بالا آورده شده جنایت در خارج کشور صادر شده باشد هم، ولی در حالت مراجعت جبریدگان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان می تواند در دوره همکاری ها با شریکان خارجی خود همه گونه مشکلات حقوقی و اجتماعی شهروندان را حل نماید. کارمندان رئاستی وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان ضمن دایر نمودن چاره‌بینی‌های مخصوص اپراتیوی یک گروه نشعجلاب را بازداشت و از آنها با مقدار مخصوصاً کلان زیاده از 26 کیلوگرم ویسته نشعه‌دار نوع حشیش دریافت و مصادره نمودند. همکارمان پالکونیکی میلیسیا افق قادریان در این خصوص گزارش می‌دهد. مبارزه بر ضد معاملات غیرقانونی مواد نشه‌آور یکی از عامل‌های مهم پیشرفت در راه تامین ترتیبات حقوقی، امنیت و بی‌خطری دولت، ثبات و آرامی جامعه و حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند به حساب می‌رود. بهر پیشگیری از پنه‌شوی این وبای عصر از جانب کارمندان شعبه مبارزه بر ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان یک گروه متشکل نشه جلاب عبارت از 3 نفر در حدود شهر دوشنبه دستگیر گردیدند. اینها رحمان بیردی فیگن بیردی سال تولدش 1979 ساکن دهه فیضی استقلال شهر استرابشنی ولایت سوخ، کدیرов محمد علی ستاروی سال تولدش 1970 ساکن ناحیه شاه منصوری شهر دوشنبه و نابالغ امخ سال تولدش 2008 ساکن ناحیه سینای شهر دوشنبه میباشند که محض حرص به دست آوردن درآمد مفت این نفران را برای خطاب برده است. ضمن پیشبرد کارهای اپراتیوی معین کرده شد که شهروند کدیرов محمد علی با گروه‌های جنایی نشه جلاب افغانستان رابطه داشته مقداری واسطه‌های نشه‌دار را به طور قاچاق از گروه‌های نشه جلاب کشور همسایه می‌خواست دسترس و به صاحبیت خود قبول نموده آن را به فروش برآورده در برابر نشه‌مند و دردمند نمودن نفران دیگر خود مبلغ مفت به دست آورده و زندگانی آسایشته داشته باشد. از همه تأسف آورش این است که کدیرов محمد علی پسر نابالغ خود امقه را در کردارهای جنایتی خود شریک کرده است که همکنون برای عملهای صادر نمودهشان باید در نزد قانون جواب گویند.
дастгиршудагон дар рафти пурсиш иқрор гаштанд ки воситаҳои нашадорро бо супориши роҳбари гурӯҳи муташаккили ҷиноятии Нашаҷалоб Қодиров Маҳамадалӣ бо мақсади дар оянда ба вилояти Суғд интиқол додану ба шахси дигар фурӯхтан дастрас намуданд. Вазни умумии воситаҳои нашадори нави ҳашиш 22 килограмму 645 грамм ва воситаи нашадори нави афюн 2 килограмму 900 грамм дар умум 25 килограмму 545 граммро ташкил медиҳад. нисбати нафарони дастгиршуда барои муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашадор бо моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. риёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд низ аз боздошти Нашъаҷалобон хабар медиҳад. 2 нафар сокинони ноҳияи Мастчоҳ, ки ба хариду фурӯши воситаҳои нашъадор машғул буданд, дастгир ва аз онҳо наздики 1,5 килограмм мухаддироти навъи ҳашиш ва афён дарёфт карда гирифта шуд. гузориштани хусус. дар фаъолияти бисёрсамтаи мақомоти корҳои дохилӣ пешгирӣ аз гардиши ғайриқонунии воситаи нашадор ва ошкору мусодираи он аз самтҳои афзалиянокест ки дар баробари хадамотҳои оперативӣ дигар сохторҳои таркибии милитсия низ сафар бармешаванд. кормандони шӯъбаи минтақавии риёсати амнияти дохилии вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар якҷоягӣ бо кормандони шӯъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддирӣ раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд дар натиҷаи коркарди ахбороти оперативӣ тавонистанд ҳамин гуна ҳолати ҷиноятии қасдонаи барои ҷомеа хатарнокро ошкор намуда 1 килои 216,7 грамм воситаи нашадори намуди ҳашиш ва 183,9 грамм мухаддароти намуди афюн мусодира намоянд. шаҳрванд Ҳамроев Абдуаҳад Қаюмович соли таваллудаш 1985 истиқоматкунандаи маҳаллаи Заравшони ҷамоати деҳоти Мастчоҳи ноҳияи Мастчоҳ дар ҷинояти мазкур гумонбар мебошад ки мавқеи ӯ ҳамчун интиқолдиҳанда ва фурӯшандаи воситаи нашадор дида мешавад. ҳамзамон дар идомаи коркардҳои оперативӣ чеҳраи сарчашмаи паҳнкунандаи воситаи нашадор Зиёев Муҳаммад Ғозибекович соли таваллудаш 1983 истиқоматкунандаи маҳаллаи Сомониёни ҷамоати деҳоти Мастчоҳи ноҳияи Мастчоҳ муайян карда шуд ки онҳо бо маслиҳати пешакӣ ба хариду фурӯши воситаи нашадор даст заданд. من همین وقتی که دست به افتادم 1 کیلو گرچیش قطی خیلی خطاگی خودم فهمیدم همین چیز نادرست به دسته در خانم کم دیگه داشتم خودم برآورده دادم کارگری دولت ده همین کار رو نکنید بچه همین کار طوری نیست. сарукоргирандагони воситаи нашадор Абдуаҳад Ҳамроев ва Муҳаммад Зиёевро ҳадафи ҷиноятӣ ба даст овардани маблағи пулӣ бо роҳи фурӯши воситаи нашадор муттаҳид кардааст ки ба фарзияи оперативии дастраси милитсия гашта дар ин масир танҳо нестанд ва айни ҳол барои муайян кардани ҳаммаслакони онҳо чорабиниҳои иловагии тафтишию оперативӣ идома дорад. гуфтанд ба мавриде аст ки дар натиҷаи коркардҳои марҳилавии оперативӣ аз Абдуаҳад Ҳамроев 1 килои 87 грамм мухаддароти намуди ҳашиш мусодира шуда боқимонда 314 грамм воситаи нашадор зимни аз назаргузаронии манзили иstiqomatиаш дарёфт шудааст ки ҳамагӣ аз ҷониби сарчашмаи паҳнкунанда Муҳаммад Зиёев ба ӯ дастрас шудааст. чарт ёфтам خلاصی کم در نگاه داشتم برای برادرم دادمش پولش بعد پول دادم بعد نمیم چند روز شد خالتیدیم این کاری من غیر قانونی من از گناه خود پشیمانم دیگران هم سوید نمیتونم این کارو نکنن این کار خوب نیست. оғози парвандаи ҷиноятӣ дар асоси талаботи қисми 3 моддаи 200 кодекси ҷиноятӣ ва чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс натиҷаи ҷинояти қасдона мебошад. аммо ин хотимаи кор набуда боздошти нафароне ки иштирок ва шарикии онҳо ҳалқаҳои ин занҷири ҷиноятиро устувор намудааст идомаи фаъолияти милитсия аст. бо мақсади пешгирии паҳншавии бемориҳои суръатӣ кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар марказҳои дилхушии шаҳри Хуҷанд амалиёти ахлоқро роҳандозӣ намуда барои машғул шудан ба фоҳишагӣ нисбати ҷавонзанони боздоштгарида протокол тартиб доданд. аз рафти ин амалиёт ҳамкоронамон гузориш таҳин карданд. пешгирӣ аз касалиҳои сироятии ҷинсӣ яке аз самтҳои амалиёти ахлоқ мебошад ки имрӯзҳо милитсияи Суғд доир намуда истодааст. дар доираи амалиёти мазкур ҷойгоҳи ба ҳаракатҳои бадахлоқона заминагузоранда санҷида мешавад. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд ҳамин гуна чорабинии ҳуқуқӣ гузаронида фаъолияти марказҳои дилхуширо ки имрӯзҳо баъзе аз занону духтарони ба хизматрасониҳои шаҳвонӣ машғул буда дарёфти мизоҷ баҳри хизматрасониро маҳз дар ҳамин нуқтаҳо ҷустуҷӯ карда марказҳои дилхуширо ба макони ҷалби муштарӣ
бештарӣ табдил додан, санҷида баҳри муайянсозии ҷавонзанҳои ҳаёти носолими зидди ахлоқӣ пешбаранда ба шӯъбаи милитсия дастрас ва ба онҳо суҳбатҳои профилактикӣ ва корҳои фаҳмонидадиҳӣ гузаронида шуд. Инчунин бо мақсади пешгирӣ аз касалиҳои сироятии ҷинсӣ дастрасшудаҳо аз ташхиси тиббӣ гузаронида шуданд. Бо гузарондани амалиёти ахлоқ мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд мехоҳад пеши роҳи зуҳуроти хатарафзо гирифта шавад. Дар ҷараёни амалиёти мазкур барои беқайд зиндагӣ кардан ва машғул шудан ба фоҳишагӣ 50 маводи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. бинандагони гиромӣ, некандешию рострафтории мо ва эҳтиром гузоштан ба қонун ин беҳтарин омили пешгирии ҷиноят ва осоиштагии ватан аст. бо вазорати корҳои дохилӣ ҳамкорӣ намоед. телефонҳо барои тамос 221 21 21 ва 19 19. хайр. ассалому алайкум ҳамҷонони азиз, қарор дорем дар мағозаи молҳои техникӣ беҳтарин. дида истодед, ман дар мағоза ҳастам, дар хизмати шумоён. дар ютуб канали мо дар инҷа телефон суроға ҳаст. дар мағозаи мо таҷҳизотои техника, холодильник, телевизор, мошини ҷомашӯи автомат ва полуавтомат, кондитсионерҳо, ҳама чиз бо нархҳои 10 то 20% иқдоми калонсар шудааст. дар канали мо подписатсия кунед, лайк монидро фаромӯш накунед дӯстони гиромӣ ва метавонед соҳиби тӯҳфа шумоям шавед. мағозаи мо дар шаҳри Хуҷанд, молҳои техникӣ беҳтарин, рӯпарои филологи тоҷик.